babañ Alaji Abdoulaye Fante en ɗo faati hara heɓɓuɓe feere o hewta galle ɗon hiwroɓe woni babañ maɓɓe faati hani imam o wanidara ɓe sohiɓe ɓe maɓɓe faati hani ko gaɗa ɗo ɓe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف يتي الله سبحانه وتعالى تدد ماوندو توودو سنيدو هاندو يتede yentori yo juulu en laaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam omo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juulu e sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan allah tawara kan dina jokkuɗen allahumma amin wallifiiɗo on o wi ɗo yo allah yurmingen yurminamo e o hadisi ɗo wattuɗo jeɗɗa bo e ngal dambugal ɗo dambugal fi ɗuuɗugol laawi moƴƴereji ɗin ko kanko hadis on watti 123 bi deftere nde fuɗɗa jangede fahin ko oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam rawiyatul islami andiraɗo fillanagol l'islam on ɗum ko abou hurayra yo allah weltanomo weltano sahaba ɓen fof kanko woni ko fillitimo o wi'i qala o wi'i wonde nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama maaki la aks ko nene men aicha radiallahu taala filliti kono ko imam muslim addi oɗo hadis nene men aicha maaki nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama maaki man gada mo dawi ila al masjidi faade ka juulirde aw raha ma o hirndi أعد الله له ألا هبلنايم في الجنة كالجنة نزلا ورد معنى ورد كو كونتيدون يكو نفتيكم كلما غدا أو راها ثم كلا أدوي كجولير ما أهيردي الغدو داو غونغول ورد سبكا دون هانا هيوتا هوري yahugol ɗo fof wiyete ko hudu ko dawgol ɓorde ka nangel liiƴi e hoore ɗon ha kikiɗe ɗon on kadi mo yahi ɗon ko wiyete ko raha arrawah joni noon julɗele ɗen yahantere ka julɗe ɗen ko hakko ɗon ɗe woni mo yahi e subaka on ko wiyete ko gada o dawi fana alansara futuro ha geeƴe mo yahi ɗum ɗo wiyete ko raha o hirndi kala wo e ɗiɗo wagutuji ka on tigi yahi ka juulirde allahu subhanahu wa taala heblanaymo préparanaymo werde ka aljanna ko adiri o hadis ɗo ko hollugo wonde laawi ka moƴƴere heɓorta ɗon no ɗuuɗi ko wiyete moƴƴere kon ko wiyete moƴƴere kon ka hatti ɗon ko naatugol aljanna e jaka no heɓora kadi wowtugol yaagol ka juulirde juuloya toon wawtuji farilla ɗi jaaɗon kadi ko laawol ka moƴƴere heɓorta awa si tawi an laawol fi ittugol jawdi maha juulirde ngol laawol ɗon ngol newanakima ko waɗi amara ittugol jawdi
darna markas uji ittugol jawdi danko alyatimaɓe ittugol jawdi danko sonnaɓe modi mum maayi acciri ɗum ɓaawa heɓaaki ko jombita ɗum ittugol jawdi tambito miskimɓe ittugol jawdi waɗa jokkereji enɗam hunta haajuji yimɓe tawi an ngol laawol ɗon ngol newanakima ɓay a mara awa hino laawol ɗo kadi ngol ɗo e naabe jiifa on tekka facture arata immagol tun salligo ka muɗum ara ka juulirde juula waktu farilla on hoota kadi ka mum sa waɗi ɗum waktu o mo waɗɗa haray allah no préparande ma werde ka aljanna allahu akbar muttafaqu alayhi no fotta e sellugol o hadise ɗo an nusul wi alqutu ko nguure wa risqu e arsike wa ma yuhayyau lidayfi e ko heblante préparane koɗo ɗo wiyete nusul hasa nusuluka ko ɗo woni werde ma nde mana ko ɗo wonata ñaama yara hadis jeettaɓo on ka dambugal ɗo wattuɗo 194 bi deftere nden fuɗɗa qaala o wi fayin kanko imam muslim ittude e nene men aicha radiallahu taala anha في رواية مسلم رواية عائشة قالت عنه دوكو يلتتي ورواه مسلم أيضا طيب أبو هريرة لا أبو هريرة تسيكو يلتتي هنا أبو هريرة كحديث تايم در إنو غاي ديدي ويلتو إنو وي نين من عائشة فيلي أون حديث دون o imam muslim filli hadis on itto imanen men aicha jonno o yiltitoyke ɓorde ka anhu o ɗo ko yilti koye abou hurayra hadis mo wiɗo nane on hadis 193 khata wiide ko imam muslim itte enen men aicha ko abou hurayra fayin o ɗo kadi ko abou hurayra o filli o itte laɗo sallllahu alayhi wa sallam qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nuraɗo allah on maaki ya nisa al muslimati ko onon yo sonnaɓe gomɗinɓe ko onon yo sonnaɓe julɓe gomɗinɓe la tahqiranna jaratun li jaratiha walaw firsana shatin ko onon yo sonnaɓe julɓe itte sadaka ko fandi wo ko fandi o wi la tahqiranna wota hoyfintindey wota foygintindey wota yawdey wota fanɗindey jaratun kawtal sonnajo kawtiraɗo li jarati ha wonande kawtal makko sonnajo kawtaljo makko nde okkortamo ko fandi o ko fandi walaw haysi tawi firsana shatin ko holsere dammol sonnaɓe waɗe sadaka innaka ko yon waɗu buyɓay ko heewi kon e moɗon ko fawtaɓe kono sonnajo mo o kawtiri on yo okkormo seeɗa haysi tawi ko holsere dammol hara ko wonta tew wonay ɗo firsan ko tew wonay ɗo hakkude holsere nden haysi ko bir kunɗon o heeɓi naɓalngol sonnajo kawtal makko wotta o taw yaw taw hoyfin ɗum en nano ɗum ɗo yona ɗum ɗo ko yona ko naɓane jajankari ɗo yona ko naɓane nenankari yayankari en non ɗum ɗo no fanɗi o waye taw on tigui yew yo on tigui naɓu muttafaqun alayhi qala al jawhari imamul jawhari oɗo ko imam fi lluga jogi assihah lil jawhari ko jaaɗo e moƴƴinɓe gamusuji arabu ɗin ɗengal arabu oɗo jeeya o wi ka gamusu makko wiyete assihah o wi alfirsanu min alba'iri ka ngeloba sinama firsan muɗum kal hafiri min addabbati no wawi wano holsere e daabeji lutturi ɗin qala o wi wa rubbama stuira fi shati ɗum no wawa luɓede wowle fi dammol kono sina ɗum dammol kan wiyatake firsan sinama firsan haray ko ngeloba kono
no luɓe ko wolte e ɗum ɗa ta ko ɗum jaali ƴette kadi wolireɗa kono ɗon haray no anda fayde ko koɗum. attasi hadis jeenayɓe on ka dambugal ɗo wattuɗo 125 on mbi deftere nden fuɗɗa jangede. anhu ittama makkanko abou hurayra fahin ani nabiyi ittama en laaɗo sallllahu alayhi wa sallam qala o maaki kanko ne laaɗo al imanu gomɗinal ngal ko wiyete limanu ko julɗan kagal ngal bid'un wa sab'una ko capanɗe jeɗɗi e goɗɗum aw bid'un wa sittuna ma ko capanɗe jeego e goɗɗum shu'batan kinɗe ma pecce ma calɗi. imanu on no mari no si waɗama pecce pecce ne jogii morsoji imma capanɗe jeɗɗi e goɗɗum ma capanɗe jeego e goɗɗum no saltini no waɗi façon ji kinɗe fa afdaluha ko ɓuri moƴƴude ɗen pecce ɗon pecce limanu ɗen qawlu la ilaha illa allahu ko konngol ngol ɗo wi'ugol ɗum ɗo wi'ugol reweteɗo ala si wona allah ngol konngol ko e nder limanu jeeya ko ngol ɗo ɓuri mawnude degré ngol ɗo woni numéro 1 e limanu o wa adnaha ko ɓuri fanɗude ɗen e pecce limanu ɗen imatatul adha ko ittugol lorra ani tariqi gaay laawol lorra wonɗo e laawol tawa lorra e rewoɓe ɗon ɓen ittugol ɗum pottina ɗum ko limanu noon kono ko ɗum ɗon ɓuri fanɗude dernier degré on wal haya'u hersa shu'batun ko peccum minal imani jeeyakun e pecce limanu hersa kaka limanu jeeya ko nder ton muttafaqun alayhi no fotta e sellugol o hadis ɗo oɗo hadis no jeeya e hadisaji dolnuɗi dalilji dolnuɗi hollayɗi ko ahlu sunna wal jamaa wi'i kon wonde ko wiyete imanu kon wona finde nden tun ka ɓernde ko wowlirte ɗengal kon e ko huurete tere ɗen kon ka diina kon no naati nder ton ɗum ko goonga ɗum ɗo no jeeya e dalil maɓɓe o anndi feddeji goo wi ko wiyete limanu ko fiɓugol tun ka ɓernde kamɓe julde korka hajju ittugol zakka janngol qur'an jantagol inde allah ɗum fof naata ka limanu kamɓe limanu ko fiɓugol ka ɓernde tun hoolagol ɓe waɗi faljere ɓe inni kamɓe ani wongol julɗo gomɗin tun wonde allah no woodi nelaɗo ko goonga sa gomɗini ɗum a gomɗini wonde malaika ɓen hiɓe woodi defte ɗe allah cippinɗen ko ɗe goonga allah cippinno defte ñande darngal no woodi e aljanna yita no woodi koddori e allah on ko goonga a gomɗini ɗum a hoolike ɗum a woni julɗo hay sa gollali hay fus siɗita juulu siɗita hooru siɗita hajju siɗita ettu zakka siɗita janngu qur'an antu hoola ɗum ɗo tun kamɓe hoola gongo woni ara woni julɗo akhi sama kala no si a hoolike ɗon ko hollata en wonde a hoolike ko si a waɗi anndi ko woni ka ɓernde kon wonde ɗa hooli ɗum ma hiɗa hutii ɗum hiɗa yiɗi ɗum ma hiɗa añi ɗum ko an tun e allah anndi yimɓe ɓen ko honno andirta kañum ko woni ka ɓernde ma kon ko kuuɗe ma ɗen e konnguɗi ma ɗin he kaari no yanganade kaari he anndi on no yiɗi mo kaari no waɗa hunde kaari anndi kanko emi hooli ɗum ko kuuɗe ɗen de idan ɗo nelaɗo men sallllahu alih w sallam makani en wonde limanu on gomɗinal ngal julɗan kagal ngal no waɗi ɗe pecce ɗo o watti toon konnguɗi ɗin wigol la ilaha illallah ɗum ko ka limanu jeeya o watti ɗon kadi golle ɓurɗe fanɗude argol ƴetta e heeɗo biini wongo ka laawol itta ngol naɓa liɓa to fiwota ngol lorru ta goɗɗo ar cippa ɗon o barma o wi ɗum ɗon kadi ko limanu holli wonde golle ɗen koye nder limanu jeeya ko ɗum ɗo woni ko selli ko holli wonde hersa jogagol hersa tawa hersay
yiireede piiji goo hersay sonnaajo o hersay ɓornagol coñci faaɗuɗi coñci raɓɓuɗuɗi coñci yaltintinnayi ɗi ɓanndu makko ndun ka tawata si worɓe yii faale rewɓe immoto e maɓɓe kan hersa ɗon koye limanu jeeya ko ɗum waɗi ko kan hersa ɗon watta ha o ɓorno coñci timmuɗi he miɗo hersi yaltugol e ɗum ɗo ko kan hersa watta ha o tiggo ko kan hersa watta ha o buumo rentagol wonde accugol waggol piiji bonɗi waggol zina yargol beere fimugol cigarette wonde ko hulgol allah kono ko hersugol he miɗo hersita yimɓe yi anan ɗum ɗo idan hersa kan ko e nder gomɗinal ngal ko e nder liman on woni ko jeeya o wi al bud'u ko wiyete bud'un min 3 ila 9 ko limore hakkude tati ɓorde tati ha jeenayi hakkude ɗon si a andali ko jeeli a wiyetu bid'u bid'ata ashara ma bida asharata o wi bi kasri lba'i imma bid'un wagat tuftahu no udditewi e bad'un wa shu'batu ko wiyete shu'ba on ko qit'atun ko huntere ko feccere ɓen shu'batu lugha al arabia shu'batu wani ko kon si tawi no en gollire shu'ba ɓeyna département ɓeynayi shu'bat tahqiqat al fédéralia si tawi joni en waɗi ɗo wano université joni noon en faalama wadde pecce département ji ɗen wayde joni shu'batul lugha al arabia shu'batul lugha al françia shu'batul ulum shu'batul tarjama shu'batul adab shu'bat wana noon ko konti ko feccere ko département ko huntere la ashiru hadis tam sappa bo on ka dambugal ɗo wattuɗo 196 bi deftere nde fuɗɗa anhu fayin kanko abou hurayra on e fillade anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam maki baynama rajulun tawi yo gorko tun ani baynama tun tawi tun gorko yamchihi mo yaha bi tariqin e laawol istadda alayhi atashu ɗon ka kan satti e makko o ɗon ɗam moƴƴi noon fa wajada biran tun o yii koloyru fa nasala fiha o cippi ka koloyru ɓay o mara ko o yaali ɓoggol ko safire o yetti o katakatanni o cippi fa shariba o yari cippi ha o hewto e ndiyan ɗan ka woni toon o yari summa haraja o yalti o ƴawi ka koloyru o yalti o fokkiti tun jokkugol laawol makko fa ida kalbun tawi yo bareeru kañum kadi no yeeso makko ɗon yalhasu hindu laha ɗum woni laha hindu laha yaakulu thara hindu muuɗa hindu ñaama mbuuka iya mbuuka kan wonde nangen si dari ke muɗum waɗa e merere sa hayni ka sikka ko ndiyam du ara ndu wubba ɗon tun ndu hayno toon ndu iya no waɗa merere sikka ko ndiyam noon ndu ara tun ndu maɗɗo metta tawa taw jakana ndiyam wiyete sarab merere minal atash sabu sattugol ɗon ka kam fa qala rajulu gorko on wi'i he lagadi balaga hadha al kalba min al atashi mithlu alladhi kana gadi balaga minni hewtindu bareeru ɗo ɗonka sifa ɗonka hewtuno kalan kam mi mana ndu bareeru ɗon ndu ɗonɗirama wonu mi ɗonɗira noon nane adomi yarde fa nasala al bi'ra o yilti kadi fayin o cippi ka koloyru fa mala a khuffahu o hebbinoy paɗal makko bottuwal ngal khuf ko paɗal fermé guri haɗa ño'irano ferma o cippi o ƴetti paɗal makko ngal o ñeɗi ha ngal heewi summa amsakahu fa mala a khuffahu ma an o hebbini paɗal makko ngal khufwal ngal ndiyan summa amsakahu o jogitori ngal paɗal ɗon bi fihi hunduko makko mbay joni ko juɗɗe woni e ƴawde juɗɗe e koyɗe woni tippude o feŋo o ƴawa kono o ƴettigal o maɗɗi ɗon o ƴawi hatta raqiya ha o ƴawi o hewti dow fa sagal kalba o yarni barir ɗum fa shakara allahu lahu allah jarnimo ɗum ɗon fa gafara lahu o yaafimo lawi an hiɗa yurme barir ɗawano ya tu gaccanɗo ɗum
ɗon de ha maya ɗon no gerdi o na anneyi a fotta ko ni fottirɗon kono o yino to o en he a andi ka ɗon ka kan hewtannomi ɗon nane ndu bareru kadi ɗon ka mayru on hewti ɗon o anditi ɗon kisan ko ɗum waɗi yimɓe tampunoɓe law si Allah waɗi ɓe hetti ko heewi kon haray ɓe yurma ɓuri fimɓe tun tawi jawdi ɓe anda tampere few kamɓe aray fayda ɓe ye tampuɗo ɓe sikka ko fowre makko ma ko kata makko ma ko angal wakkilare ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni hakkitande maɓɓe ala ko ɗum batti suuma e ari sina ɗum woɓɓe si a winoɗa weela haray ɓe kirɗa so ɓe anda kono suuma e ko wonɗa patron wo so tawi ko a julɗo a ƴetta e bimbi ha kikiɗe a ñamata e fus ɗo a andanayi ɓe woɓɓe go fayde ko noon wuuriri idan o yurmini ɗum saabu tampere ko o heɓuno kon aɗa ɗum qaalu ɓe wi ya rasulallah ɓaylan makani ɗum sahaba ɓen inne ɓen inna lana fil bahaimi ajran ene meɗen mari kadi haye ɗi mummunteji baraji si men dankike ɗi si men okkori ɗi si men ñamminiɗi si men yarniɗi min heɓay toon baraji fagalanlaɗo maki fi kulli kabidi no e kala heyre ratibatin heccere si a waɗanide ajrun joddi mana kala ko tawata ñaama yara kala ko mari heyre no hato ñine ñamugol no hato ñine yargo si a waɗani ɗum ɗon a heɓay baraji woni ko neɗɗo woni ko kullum no fotta e sellugol hadis o wa fi riwayati lil boukhari ari e filla e mo imamul boukhari filli kañum on ɗon o weddormo kafida imam muslim fa shakara allahu lahu allah jarni o ɗo golle makko ɗen fa gafara lahu o yaafimo fa adhalahu ljannata o naadima aljanna ko ɓeydi ɗo ko fa adhalahu ljannata o naadima aljanna ɗum ɗon ko imamul boukhari tun weddori on riwaya ɗon imam muslim tawta e mum wa fi riwayatin lahuma no e filla e maɓɓe kamɓe ɗi ɗo no kanko imam boukhari imam muslim riwaya goo haranama oya dow ga baynama kalbum tawi yo bareeru yutifu hindu taaro hindu wango birakiyatin e koloyru kadi kaada gonɗi embi yaɓutul hunde warata ndu al atache ɗonka hindu taaro ɗon ndu yurno susa hindu untike ndu wata ƴawde hindu yurno ndu reni ndi yanɗan ley ndu yahaɗa kadi ndu yurno ɗum ndu taaro ndu arɗa kadi ɗo ndu yurno ɗum taaro ɗon hindu yurno hindu jinda ɗon tawi ko noon ndu way id tum ra'at hu yi'i ndu bagiyu yeeyitotoɗo bagi ko debbo yeeyo hoore mum fi ono wiya ka bagiya tum ɗo wiyatake bagiya tum wona wiyete ko murdi um a wiyata murdi atum hamilum a wiyata hamilatum min bagaya bani israil e rewɓe banu israila yeeyayɓe hoore muɗum dandu en ɗum sonnajo yeeyɗo hoore muɗum sonnajo jasuɗo gorko wo gorko debbo waɗa hoore mum taxi arɗo o ƴaway janɗi wo fanɗi wo laba wo kaani wo ɓawli wo rawni wo no wayi wo ɗum no yurmi ko jasere banu israila rewɓe maɓɓe ɓen no andirano ɗum yeeyitagol fa nazaat o debbo ɗo o ɓorti muuga ha hufwal makko muugu ko noone e huffuje ɗe jannguɗen ɗen naane o ɓorti bottowal makko ngal fastagat lahu bihi o ɗaɓɓiri o yarninori ngal ɗon paɗal nduɗo bareeru o ƴoogiri paɗal ngal stagat o ƴoogiri ngal paɗal ɗon o ƴoogirani ndu bareeru ɗo fasagat hu o yarni bareeru ndun fa gufira laha bihi o yaafora sabu ko o yarni bareeru ndun kon ko yeeyino hoore makko kon fof Allah yaafimo sabu ɓay tun jaka mo yurme o ari o tawi ko mummunte on ɗo no tampiri o no yurno ɗo no faala ndiyam yurme nde ari ka ɓernde makko ha o yeehi o ƴoogani ndu ɗo o yarni ndu Allah eni gasi ko yeeyuɗa hoore makko waɗɗa zina ko mi yaafike ma o wiɗo almuɓu alhuf ko hufwal wa yutifu yaduru hawla no taaro sera rakiya wa hiya albi'ru ko koloyru o hadis mo sakkitoɗen janngon ɗo hannde ko oɗo watti 10 e ɗiɗaɓo
ka dambugal ɗo wattuɗo 190 fayin ko kanko Abu Hurayra filli min jokkodiri makko ɗo ani nabi sallallah sallam o itti enalaɗo gaala wonde ɗo maaki lagad ra'aytu rajulan mi yii gorko komi holloya aljanna o mi yurni ka aljanna mi yi'oy toon gorko yatagallabu fil jannati himo jinda ka aljanna toon waylito tagallubu ko iwgol ɗo yaha ɗo wonde tawa mo ɗa wonde tawa mo ɗa wonde tawa mo ɗa ka aljanna mo jinda toon yaha e jardin ji yaha e sera caaɗi himo jinda toon hondu naadi mo o wi fi shajaratin ko sabu leggal qata'aha o taƴunongal min dahri tariqi tawi ngal taƴiti laawol ngol ka hakkunde laawol kanat ngal wonno tu'dil muslimina hari ngal lorna julɓe ɓen ko ɗum sabu ɗum Allah naadimo ka aljanna o naati ka aljanna mo jinda toon ko honndugo wanno no jaa e ko wanno kon ha Allah naadimo ka aljanna o waɗo tawi leggal no taƴiti laawol yimɓe ɓen yani taƴiti ɗon tawi yimɓe ko ɓe arɓe takko ma woɓɓe etto yawtira ngal karam woɓɓe sora tawi yimɓe no tampi e maggal ɗon ha wari woni ngal lorri yimɓe ɓen o ɗaɓɓiroy ko soppira ngal o soppi ngal o taƴi ngal fes o itti yimɓe hetti laawol ngol Allah weltani min an ida yurume o wi a naati aljanna rawahu muslim jaka si tawi on tigi waɗani julɓe ɓen o yurmama ɓe o weltiniɓe o ittaniɓe lorra o heɓa joddi mawde awa kadi mo waɗiɓe noon mo lorriɓe mo tampiniɓe mo tooñiɓe mo waɗiɓe cifa ɗin piiji ɗon kadi awa so heeɓi yiite hara o heeɓi ko foddigoy wa fi riwayatin ari e fillaye goo marra rajulum gorko goo rewi bi husni shajaratin e salndu leggal ala dahri tariqin no hakkunde laawol taƴiti laawol ngol fagala o wi ɓay o yii ndu salndu taƴitinu laawol ngol o wi wallahi mi wondiri Allah la unahhiyanna hada anil muslimina wallahi mi woɗɗintinnayi ɗum ɗo julɓe ɓen la yu'dihim ɗum lorataɓe few hande kadi o waɗi ɗum le o etti ha pottini salndu ɗum fes kanko andi o buusu ndu o pottini ka o taƴi o pottini o rondi no gerdi kono dow o itti ndu few o inni wallahi nduɗo salndu mi ittayi ɗum ndu lorrata julɓe o itti ndu fes woɓɓe yiɗaka goɗɗo lorroto wano woɓɓe yiɗaka ka goɗɗo ɓuttinta fa udkhila aljannata o naada aljanna sabu ɗum wa fi riwayati lahuma ari e filla e maɓɓe kamɓe ɗiɗo boukhari e muslim baynama rajulun yamshi bi tariqin tawi yo gorko no yaade ka laawol wajada o yii o tawi ɗon husna shawkin salndu bulle andi ɗa o wi tun ko salndu leggal ɗo o wi ko salndu bulle salndu mandu bulle ala tariqi no ka laawol yimɓe ɓen fa akharahu o woɗɗintinno salndu ndun ha tawi bulle mayri on tampinta rewo o feƴƴa fa shakara allahu lahu Allah jarnimo ɗum ɗo fa gafara lahu Allah yaafimo ɗum ɗo fof ko laawi moƴƴere e jaka moƴƴere no heɓora cenɗe bus kala ko tawɗa ɗum ɗo si ɗum ɗo accama ɗon lorra yimɓe ɓen ittuɗa ɗon fiita yimɓe lorro a waɗi sadaka a heɓi moƴƴere moori ɗiɗo laawi fof tagu neɗɗo ronko rewde e ɗiɗo laawi hay gotol e majji fi yo heɓu moƴƴereji ɗin Allah waɗu e rewɓe e ɗin laawi fof fi heɓugol moƴƴereji ɗin o jaɓanen kadi moƴƴereji ko waɗɗen kon waɗen julɓe naatoɓe aljanna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin